imibare yari ihari mperuka wampaye makuru yampaye nuko ari abantu barenga 190 bagomba kugenda. Abo n'abantu bameze bati barimo abagore batwite sinzi ko nabo barimo. Umuntu abisobanuje yambwiye ntabwo ari uko barimo, ntabwo numva ko barimo abagore batwite muri SADC. Barimo ngewe ntabwo babonye. Icyo ni icya mbere, ari abagore batwite. Hakaba abantu bakomeretse. Hakaba n'abagize trauma. Nuvuga ngo hari gukomereka ku mubiri no kuba abantu bagaragaza ko bagize trauma. Icyo cyumva kiragoye nyine, hari uwagaragaza ko yagize trauma yenda ataranayigize, hari akigirisha kugira ngo abone ko yahungabanye, kubera ko mu by'ukuri abasirikare bose bari hariya bashaka kwitahira. Wamaye amashusho mu kanya rwose nishaka bari ku buhanga bw'imwe baraza gutwerekaho makeya. Baciye mu mujyi wa Goma bari mu mabisi, hanyuma muri ayo mabisi bari baherekejwe n'abasirikare ba MONUSCO, ariko abandi bari mu mabisi amakuru mfite nuko bagomba kugenda nk'abasivili bambaye gisivili. SADC iragiye. SADC man. Nkuko imirambo yagiye bagomba no kwitegura, abagore bakagenda bakitegura kubahemba bakabyara, abagore batwite, abakomeretse bakagenda bakabavura bakabitaho, abahungabanye bagashaka bakansara. Uretse kabahungabanye nubwo batahungabanye ku kigero kingana ni bose, ntabwo ushobora kumara igihe kingana gutyo umusirikare ufungiye mu kindi gihugu ubwo ngo ntabwo wahungabanye. Nubwo wenda bwanga abasirikare bafite umutima ukomeye, ariko n'abantu. So rero hari abahungabanyijwe n'intambara mu buryo bugaragara, abo bari ku rutonde rw'abagomba kugenda. Ubwo muri rusange n'uwabagaragaza ikibazo cyihariye cy'uburwayi n'ikindi cyose gikeneye emergency, nawe yagiye ku rutonde rw'abagomba gutaha. So harimo ibihugu bitatu nkuko nabivuze byose. Uribuka ko mu kiganiro cyatambutse nakubwiye ko mu by'ukuri ntemera ko Sami DRC ari ubutumwa bwa SADC. Abatarabikurikiye nongere bibabwire neza, ntabwo watubwira ngo ni ubutumwa bwa SADC igizwe n'ibihugu 15 haragiye bitatu, kandi mu bihugu byohereje y'ingabo hatarimo n'uyoboye SADC. Byumvikana ko mu by'ukuri ni amadiru y'ibihugu bikeya, ibihugu bitatu, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Umubare munini w'abari abasirikare n'ubundi ni South Africa. Kubera icyo ukomeza kuba munini nuko ariwo n'ubundi bohereje abasirikare benshi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na CIBC, ikinyamakuru cyo muri South Africa, yagaragazaga ko Perezida Tshisekedi yagonganishije umuryango wa SADC n'umuryango wa East African Community EAC. M23 n'abandi bari kumwe nayo muri diru bari kumwe bapangana n'uruhande rwa South Africa n'ibindi bihugu bya SADC. Nuko nayo nkomeza kuvuga SADC. Dushatse twari tuvuga ibihugu bitatu, ni Malawi, ni Tanzania na Afrika y'Epfo. Ntabwo ibintu bya SADC ni igipindi cya politike cyo kutubeshya yuko ari ingabo za SADC. Mu by'ukuri ntabwo ari za SADC. Ntabwo wambwira ngo abasirikare ba SADC boherejwe muri Congo ari ibihugu bitatu mu bihugu 15, kandi n'igihugu kiyobora SADC kitarigeze kibohereza. Tutari kubana na rimwe umuntu wa SADC n'umwe ubavugira. Buri musirikare aravugirwa n'igihugu cye, bigaragaza ko mu by'ukuri ni amadiru y'ibihugu byohereje abasirikare ukwabyo. Hanyuma abarembye ngo ni 5. Imibare cyane nako. Yego, abarembye cyane ni 5. Abatwite ni 2. Ariko hari akantu wavuze ngo baje bafite inda. Njye amakuru mfite nuko inda bazitwariye hariya. Kubera ko urumva inda rega buriya n'ubusanzwe itererwa ahantu hihishe. Isi ikoranabuhanga iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe.
Ese ubucuruzi bwawe buri kugendana n'igihe? Mu gihe abakiriya bari kujya hari udushya no gukemura ibibazo mu buryo bwihuse bakorana n'ibisa neza, waba uri gusigara inyuma cyane utaramenya igisubizo cya Vartok. Vartok ni kampani itanga serivisi z'ikoranabuhanga zirimo gukora website zigezweho, system za management zikomeye, graphic design na videography bibereye ijisho kandi bijyanye n'igihe. Batanga kandi amahugurwa ku bigo n'amashyirahamwe mu gukoresha AI, ubwenge bw'ubukorano, bikazamura umusaruro ku kigero cya 40% kandi bikagufasha gukomeza kuba ku isonga muri competition. Ibyo byose babikora ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 91 50 16 68 cyangwa ukatwandikira kuri email info@vartok.rw. Wadusanga kandi no kuri website yacu vartok.rw. Gukorana business na Vartok ni ukujyana n'isi y'ikoranabuhanga, by'umwihariko muri iki gihe cya artificial intelligence. Bakunzi bacu rero turagarutse mu makuru agiye atandukanye. Tugarukanye na Theo, ni ibisanzwe n'umusangwa. Turagusuhuje. Nanjye ndabikirije, reka nanashimira abantu bakomeza kudukurikira no kuduha courage no kwishimira ko dukomeza kubashakira amakuru. Kandi Sandrine, nakunze ko ibintu byinshi tugenda tuvuga, yaba ikiganiro yaba ikiza gukurikiraho, abantu bagenda bumva ko ibintu twagiye tubabwira by'uko hari amakuru tuba dufite baza kugera bakibonera kuri ibyo tuba turi kuvuga. Nk'ikiganiro twakoze abantu babonye kivuga ku ngabo za abasirikare ba SADC, narababwiye ngo hazabamo gutungurana kwinshi, n'uyu munsi biracyakomeje. Ibyo abantu benshi bibwiraga ntabwo aribyo birimo kuba. So abantu rero barazakomeza kugenda batungurwa, ariko kandi uko bagenda batungurwa ni nako bigenda biterwa n'uburyo situation igenda, kubera ko hari ibintu biri kubera mu gikari nkuko nabibwiye abantu. Hari ibiganiro bakuru b'ibihugu M23 n'abandi bari kudiskitaho ku kibazo cy'ingabo za SADC. So bamenye uko byifashe igoma, nibyanguye mu matwi. Mbere na mbere abanyamakuru babakumiriye bivuga iki? Batsimbare kuri cya kintu cy'uko badashaka ko tubota yabo bimenyekana. Ariko na Burundi ruhande narwo rwagize gute, rwamininiye, ntabwo rwabarekuye bose. Nkuko mbere baretse imirambi ikagenda, n'ubundi hagiye kugenda bafite ibibazo gusa. Byihariye. Amakuru namenye nuko abagomba kugenda imibare ishobora guhinduka, kuko urumva bari gukora screening yo kureba bafite ibibazo. Yego. Imibare yari ihari mperuka wampaye amakuru yampaye nuko ari abantu barenga 190 bagomba kugenda. Abo n'abantu bameze bati, barimo abagore batwite, sinzi ko nabo barimo. Umuntu abisobanuje yambwiye ntabwo ari uko barimo. Ntabwo numva ko barimo abagore batwite muri SADC. Barimo ngewe ntabwo babonye. Icyo ni icya mbere, ari abagore batwite. Hakaba abantu bakomeretse. Hakaba n'abagize trauma. Nuvuga ngo hari gukomereka ku mubiri no kuba abantu bagaragaza ko bagize trauma. Icyo cyumva kiragoye nyine, hari uwagaragaza ko bagize trauma wenda ataranayigize, hari akigirisha kugira ngo abone ko yahungabanye, kubera ko mu by'ukuri abasirikare bose bari hariya bashaka kwitahira. Wamaye amashusho mu kanya rwose, nishaka bari ku buhanga bw'imwe baraza kutwerekaho makeya. Baciye mu mujyi wa Goma bari mu mabisi, hanyuma muri ayo mabisi bari baherekejwe n'abasirikare ba MONUSCO, ariko abandi bari mu mabisi. Amakuru mfite nuko bagomba kugenda nk'abasivili bambaye gisivili. So abandi basirikare bimeze bite? Biracyagoranye. Ntabwo abandi basirikare muri make bari muri conditions nziza z'ubuzima, ntabwo igihe cyo kugenda kwabo cyari cyagera. Hanyuma hari ikintu nabonye rero, ndetse benshi bakomeje kwibaza bati, ariko se bariya badamu batwise ryari kandi batwiteye ku rugamba? Ariko urumva ni abagore bari kumwe n'abagabo. Icyo ni icya mbere, sibyo? Icya kabiri, umugore ashobora kuva iwabo muri South Africa cyangwa muri Zambia cyangwa muri Tanzania, baraye bamuteye inda, ntibyamubuza kujya ku rugamba. Inda yagaragara akaba aribwo yajya ku rutonde rw'abashobora guhabwa iyo fewe kugira ngo bagende. So ikintu kiri gukorwa na M23 ifatanyije na MONUSCO nabonye na Croix-Rouge yari hari, bagafashwa n'u Rwanda nk'igihugu cyonyine rukumbi gifite inzira bashobora gucamo.
ni ibintu biri humanitarian, ibikorwa by'ubutabazi. Nk'uko imirambo yagiye, bagomba no kwitegura, abagore bakagenda bakitegura kubahemba bakabyara, abagore batwite, abakomeretse bakagenda bakabavura bakabitaho, abahungabanye bagashaka abakansara. Uretse ko abahungabanye bo nubwo batahungabanye ku kigero kingana, ni bose. Ntabwo ushobora kumara igihe kingana gutyo uri umusirikare ufungiye mu kindi gihugu ngo ntabwo wahungabanye. Nubwo wenda guhanga abasirikare bafite umutima ukomeye, ariko ni abantu. So rero hari abahungabanyijwe n'intambara mu buryo bugaragara, abo bari ku rutonde rw'abagomba kugenda. Ubwo muri rusange n'uwaba agaragaza ikibazo cyihariye cy'uburwayi n'ikindi cyose gikeneye emergency, nawe yagiye ku rutonde rw'abagomba gutaha. So harimo ibihugu bitatu nkuko nabivuze byose. Uribuka ko mu kiganiro cyatambutse nakubwiye ko mu by'ukuri ngiye ntemera ko Sami DRC ari ubutumwa bwa SADC. Abatarabikurikiye nongere bibabwire neza, ntabwo watubwira ngo ni ubutumwa bwa SADC igizwe n'ibihugu 15, haragiye bitatu, kandi mu bihugu byohereje y'ingabo hatarimo n'uyoboye SADC. Byumvikana ko mu by'ukuri ni amadiru y'ibihugu bikeya, ibihugu bitatu, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Umubare munini w'abari abasirikare n'ubundi ni South Africa. Kubera icyo ukomeza kuba munini nuko ariho n'ubundi bohereje abasirikare benshi. Biri no mu byo perezida waciye muri Kongo yagarutseho, avuga ati iyo ugiye kureba mu by'ukuri kubona ko hari ikintu kibyihishe inyuma, wibaza impamvu Afrika y'Epfo ifite abasirikare benshi hariya, kandi igihugu kiri kure ya Kongo ugereranyije n'ibindi bihugu byohereje abasirikare muri Kongo. So rero nkuko nabikubwiye, amadiri y'inyuma mu kikari arakomeza kuba menshi, akanatuma byinshi bihinduka kuri tere. Ngira ngo nkuko byagenze kuri iriya mirambo, ntabwo baza guca i Kanombe, baraca Musanze, Burera, Cyanika, bakomeze Uganda. Ubwo naho tuzareba uko bazakirwa mu bihugu byabo, cyane cyane South Africa kuko nicyo gihugu kiri kimo hano kinafitemo benshi. Kubera ikibanza abanyamakuru icyo ngicyo benshi barazwi, gusa hari abemerewe n'ubundi, ariko hari abari bize kubyibaza. Oya, mu by'ukuri nta bemerewe, n'abagerageje gufata amashusho n'abafatiye kure, sibyo access, kuko umunyamakuru usanzwe yatahawe access yuzuye. Ibindi byo kwiyaranja, byo gushugurika bikaba byabayeho. Wenda hari no hawe faveri yabayihawe, reka mvuge ngo mu buryo butuzuye, reka mvuge ngo bw'amanyanga ugereranyije n'amabwiriza yabaye yashyizweho. Ariko mu by'ukuri ubona ko ikigamijwe n'iki, nuko nkuko abacanshuro bashatse kuberekana ibitangazamakuru byose bihari, abangaba biracyari uburyo bwo kugira ngo bino bihugu, reka n'izasoni nakubwiye, gukomeza kwikura mu isoni. Ubwo nyine M23 n'abandi bari kumwe nayo muri diru bari kumwe bapangana n'uruhande rwa South Africa n'ibindi bihugu bya SADC. Nuko nayo nkomeza kuvuga SADC, ushatse twari tuvuga ibihugu bitatu, ni Malawi, ni Tanzania na Afrika y'Epfo. Ntabwo ibintu bya SADC ni igipindi cya politike cyo kutubeshya yuko ari ingabo za SADC. Mu by'ukuri ntabwo ari za SADC. Ntabwo wambwira ngo abasirikare ba SADC boherejwe muri Kongo ari ibihugu bitatu mu bihugu 15, kandi n'igihugu kiyobora SADC kitarigeze kibohereza, tutari kubona na rimwe umuntu wa SADC n'umwe ubavugira. Buri musirikare aravugirwa n'igihugu cye, bigaragaza ko mu by'ukuri ni amadiri y'ibihugu byohereje abasirikare ukwabyo. Hanyuma abarembye ngo ni 5. Imibare cyane nako, yego, abarembye cyane ni 5, abatwite ni 2. Ariko hari akantu wavuze ngo baje bafite inda, njye amakuru mfite nuko inda bazitwariye hariya. Kubera ko urumva inda rega buriya n'ubusanzwe itererwa ahantu hihishe, no mu buryo bwihishe. Ntabwo mbizi, wenda nibyo umuntu yibaza, ariko narakubwiye ikindi kintu, nakubwiye nti aho bari ni abagore bari kumwe n'abagabo. So kuko ntekereza ko ku mudamu watwise byagorana ko yahita bamufata bakamuhereza hariya hantu noneho hameze kuriya. Yego, biragoye ko yaturuka igihugu cye atwite, cyane ko ugiye no kureba igihe baziye waba uretse kuba wera habayeho kubadirisha akaza nyuma. Igihe baziye yaba yarabyaye umwana yabarya. Yego, kuko baje mu mpera za 2023. Yego, ese urumva
umwana ubu ngubu imfashabere yaba yarayitangiye, yaravuye mu gihugu cye atwite. So urumva nyine bimwe nakubwiye, ni abagabo n'abagore, kandi buriya ngo Maslow yaravuze ngo buriya ngo uko abantu bakenera kurya ngo nako n'imibonano mpuzabitsina buriya ngo ari ikintu ngo umuntu wese muzima ashobora gukenera, ngayo nguko. Hanyuma tukibaza muri aka kanya rero Theo, nzi ko hari n'abandi bari bubyibaze, none biraza kugenda bite ku bandi bari buze kongera gushaka gutaha, kuko barimo uko byagenda kose. Ariko ibi ni byo byiza. Izi episode zagenda zerekana ko mu by'ukuri ugomba guhendahenda, ugomba gupfukama agasaba imbabazi, aracyafite akazi ko guca bugufi. Erega nagira ngo mbwize ukuri ko mfite amakuru ko umunsi bagenda hatwarwa imirambo, aba bantu bafite special cases, abarwaye, abahungabanye n'abakomeretse, basabirwaga nabo kuba bagenda. Ntabwo ndabashua neza niba nta n'umwe wakomeretse wagiye muri bari abambere, wenda wari wakomeretse cyane, ariko amakuru mfite nuko aba bantu bafite ibibazo bindi bamerewe nabi bangiye kugenda kiriya gihe. Ubangira ninde naba bafite bakahakagezamo nabo bahinzira. So kubwiyo mpamvu rero ufite abasirikare be i Goma agomba gukomeza guca bugufi. Iyo ikibuga kinini cya Goma kiba kiri operational, kiri gukora, twari kubona andi mateka ataranga turi kubona. Ibihugu byari kuba byaroreje indege, kuko urumva igisebo ntago ari uko basubira iwabo, igisebo naho baca guca ku butaka bw'u Rwanda, kandi uburyo boherejwemo. Ndibuka ni mu kiganiro ngira ngo niba ntibeshye neza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na CIBC, ikinyamakuru cyo muri South Africa, yagaragazaga ko Perezida Tshisekedi yagonganishije imiryango, umuryango wa SADC n'umuryango wa East African Community EAC. Kugunganisha yavuze twayibonera ahantu habiri. Ahambere twabibonera inama byaje kurangira ihuje iyo miryango ibiri. Mu by'ukuri kuba yarayihuje nuko iyo miryango ibiri hose yagiye atandaraza ajyayo, none imiryango birangira yagonganye, banzura ko kugira ngo byibuze barebe uko byakemuka. Ariko wahuriye Dar es Salaam ari iyo miryango ibiri. Nyuma yo guhura nabwo banzura ko ibiganiro bya Rwanda bihagarara, n'ibiganiro bya Nairobi bigahagarara, ahubwo bigahinduka ibiganiro bikubiye hamwe bya Nairobi Rwanda. Bigaragara ko mu by'ukuri ibyo perezida yavugaga yuko yagonganishije imiryango ibiri byahise byigaragaza. Ikindi cya kabiri kibigaragaza nuko uyu munsi nkuko nabikubwiye nongera kubisubiramo, ntabwo turi kubona SADC iri kwerekana abasirikare ngo n'abasirikare ba SADC, buri gihugu kirerekana abacu. Bigaragaza ko mu by'ukuri habayemo kutavugisha ukuri ku ruhande rw'ibihugu byohereje abasirikare muri Kongo. Hanyuma nzi neza ko iki kintu benshi bari bukibaze, kubera iki batanyuze airport ya Kanombe. None se ubu urumva niba erega barabyo nyine hariya ku mupaka, nshatse navuga ngo ni ku ruhande, ni ku ruhande baje mu gihugu, iyo visibility irakomeza kwiyongera. Erega n'imirambo ni kure yagiye, n'imirambo ntabwo access yitangazamakuru, urumva imirambo yo umwihariko unahari yari iri mu bikoresho byabugenewe. Yego, ntabwo n'ubusanzwe niyo batanga access ntabwo bari kuyifotora, ariko access yari hari, wenda nuko abantu bafite imodoka yagiyemo. Ariko erega nta n'impamvu yo kugira ngo bajye guca ku kibuga cy'indege cy'igihugu batari kumva ibintu kimwe. Ikibuga cy'indege reka tuzabone abasirikare ba South Africa bazima, tugende tubona, kuko urumva erega buriya abasirikare bazima bigenda neza, baranabasaka tukareba wa murongo. Erega mu by'ukuri dufata urugero kuri bariya bacanshuro, ni humiliation, ni humiliation, ni ikimwaro. Icyo kimwaro rero Afrika y'Epfo mu by'ukuri ntigikeneye. Perezida byamubera ikibazo kugera naho yakweguzwa ukurikije umurindi abasirikare bapfuye bamutejeho mu nteko n'ahandi no mu bandi bayobozi muri Afrika y'Epfo n'abaturage. Ku mbuga nkoranyambaga ubona ko ari kotsa igitutu perezida, ariko ukuntu byamukomerana ni nako M23 n'u Rwanda nabo bakeneye kugaragaza ukuri kw'ibyavuzwe kuva kera bikirengagizwa. Niyo mpamvu rero
buri ruhande ruri gukurura rwishyira. Ariko amaherezo buriya hari umuhanga umwe nyankunda kukavuga bita Napoleon Bonaparte, ampereri w'Ubufaransa, yigeze avuga ngo ntukajye mu ntambara n'umuntu udafite ikintu ahomba. Intambara ishingiye kuri bariya basirikare ahantu bari ntabwo ari M23 bagaburira. Oya, babazananga ibiryo. Rega no mu bintu bya mbere Perezida Kagame yadiringaga na Ramaphosa harimo kuvuga ngo mudufashe babashe kubona ibiryo n'amazi n'ibindi byangombwa n'amashanyarazi aho bari. Ntabwo ari abaye M23 ntigomba kwishyiraho umuzigo wo kubatunga, sibyo? Ahubwo no kugira ngo babashe kubona ibyo biryo byabo bibagereho bigomba gusakwa, imodoka ibitwaye igomba guhabwa uburenganzira. Nakubwiye za data zigaragaza uburyo uko bideplasa umushoferi utwaye ibiryo bigomba kuba bizwi muri M23 nk'abantu bagenzura umujyi wa Goma. So intambara rero ihari yo kugira ngo bakomeze badisike kuri abo basirikare, uhomba ninde? Ni nyira abasirikare. Abasirikare barahari mu gihugu kitari icyabo, ntacyo bari kuhakora, kandi bakeneye kujya iwabo nabo barabishaka, barabishegera. Niyo mpamvu twavuga ko iyo mibare mu by'ukuri hari abifuza kugenda batari abo ngabo, no bagaragaza ati natwe dufite emergency, ariko ababisuzuma bakavuga bati muwe muretse habanza kugenda bake. Imibare iramutse idahindutse mperuka 194, ntagira ikindi gihinduka, abantu baze kumenya ko nyine yabya imibare yahindutse ko ejo bari 189. Yes, ni ukuvuga bari kugenda bareba akavuga ati ariko nanjye buri hareka mabwire uyu mutwe udakira amaze igihe ndwaye nawe utewe n'amabombe y'igoma. So ni urugero ntanze, kuko buri nkuko nabikubwiye, wakomeretse ukuguru cyangwa umugongo biyigaragaza n'amaso, ariko ugaragaza ko yahungabanyijwe n'intambara bose baramutse bavuze ngo abahungabanyijwe bose bazamura urutoki bati nanjye narahungabanye. Ariko bakajya kugenzura bati ejo wari urimo wowe uruza amakarita barimo hariya, no gukina amakarita, ni igisoro. Yes, nk'imfungwa nyine. So ati ejo wakinaga igisoro umeze neza, subira mu bandi. Ni urugero ntanze. Muri make bakabamo screening ituma bigaragazwa ko abafite ikibazo kigaragara aribo baza kugenda, hanyuma abandi bakaguma igoma, tugakomeza nyine gutegereza tukazareba amaherezo y'ibi bintu. Nsa nusoza kuki bagiye bambaye civile? Nahera ku mpamvu ebyiri. Oya, nka bariya barembye ibyo birumvikana. Yego. Ariko rego umusirikare uniform ni y'akazi, n'abacanshuro bagiye bambaye civile. Ariko urumva abacanshuro bagiye bagenda n'ibikoresho bafite. Rega n'ikintu cy'ibikoresho rega kiri mu bintu biri kuganirwa. South Africa yakunze kuvuga ngo ibikoresho byacu, abandi bati ibikoresho byanyu hehe byaje gukora iki? Mugende nk'abasivili. Wenda kugenda nk'abasivili sinzi niba abandi nibanzura ko bagenda bazagera bambaye uniform, bashobora kugenda bambaye uniform byana turyohera tukabona amafoto n'amashusho, amavideo ariho ibirango by'ibihugu byabo, byaba ari byiza kugira ngo isi yose bibone. Kuko bari abacanshuro n'ubundi ntabwo bambaraga ibirango by'ibihugu byabo, ariko bari bambara ibirango by'ibihugu byabo, nakakabendera k'ikinyoma ko kubeshya ngo ni SADC. By the way, bino bintu byateje n'umwuka mubi muri SADC. Nujya kureba urasanga SADC nayo ntabwo ikize hamwe, inama yabaye yayobowe na Emerson Mnangagwa nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Inama nyine ya SADC yari yanzuye ko bazakomeza gutera inkunga South Africa, ariko nubwo byanzurwaga gutyo ntabwo biriya bihugu bindi byarigeze byemera kohereza abasirikare babyo. Urumva ko ubwabo harimo uburyarya, harimo kudashyira hamwe, noneho bakarekera ibihugu birimo. Ni nko kuvuga ngo wowe uri kwiroha ujyana abasirikare bawe tukureke wishe mu mutaka wa SADC, dupfa kuba twebwe nta basirikare bacu tuzohereza gupfira muri Kongo. Ariko mu gusoza sinabura kugaya, njye ntabwo nishimiye uburyo bakumiriye itangazamakuru. Bazatubabarire, ariko ku ruhande rumwe nshobora kubyemera niba harimo umuntu wahungabanye cyangwa urembye, niba aricyo kintu bagendeyeho. No kwa muganga badukumira kujyayo kubera ko abarwayi n'abantu bakeneye protection, ariko nizere ko bitazaba kuko erega bitinde bitebuke bagomba kugenda, kuko ntabwo ari iwabo. Ntabwo nzi igihe bazagendera,
ariko bagomba kugenda. Nibagenda rero bazareka itangazamakuru riri lokali n'iriri mpuzamahanga, iri bigaragaze duce amazimwe ibintu bibe ku mugaragaro. Njye nabyisabira baba ku ruhande rw'u Rwanda, kuko u Rwanda rufitemo ni acteur principal, nibo bafite inzira bagomba gucamo. M23 nibo bafite ijambo igoma, ntacyo nakirwa mvuga kuri Afurika y'Epfo kuko isi kibyifuza, barumva bagenda mwibanga, ariko abandi ntibazabyemera, bazareke ibintu bigaragare, bikorwe ku mugaragaro, tubone mu by'ukuri uko ibintu byagenze. Noneho n'amateka no mu myaka izaza tuzamenye ngo higeze kubaho igikorwa cy'uko abasirikare ba Afurika y'Epfo baje bigenda gutya. Rega aya mateka nujya kumva bakubwira ukuntu abasirikare ba Chad bivugwa ko iri kohereza abasirikare muri Congo, yigeze kohereza abasirikare ku bwa Laurent Désiré Kabila, baca ku kibuga cy'indege cya Njiri muri Kinshasa, ngaba parakomando ba Chad bakajya bamanuka mu mutaka, umwe amanuka. Abasirikare icyo gihe bari bahanganye n'ingabo za Kabila, amanuka bamufata, bamaze kubafata bose ngo abakomando 400 babwira ati bataragera ku kibuga cy'indege, mwatubabariye mukaduha abasirikare twisubirirayo. Ngurwo urugendo rwa Chad muri Congo icyo gihe, ni ukuva N'Djamena hariya so umurwa mukuru wa Chad, bagera ku kibuga cy'indege cya Njiri, bongera tena bava ku kibuga cy'indege cya Njiri basubira iwabo. Hanyuma ubwo ibikorwa byabo by'ubukomando babyerekaniye mu kumanuka mu mitaka ku kibuga cy'indege, birangirira aho ngaho. So rero ayo mateka ukuntu yasigaye tukaba tuyazi ngo byagenze gutya mu myaka iyi n'iyi, dukeneye ko n'Afurika y'Epfo amateka yandika, tukamenya ngo 2024 abantu bari bahari, 2023 bari bahari, byagenze gutya, ariko 2025 amateka ikivuga cyari icuritse gicuramira kuri Afurika y'Epfo, dore uko bagiye. Umwana wabihakana akaba atabyumva, tukamwereka amafoto n'amavideo. Erega buriya ntuzi ko tujya tuvuga ngo nta foto nta cyabaye. Ubu ngubu ntabwo dufite nyine data zifatika twakwereka abantu. Sandrine, hari mugenzi wacu ni umunyamakuru ari Igoma, yamaze umwanya yatembereye ndetse n'imodoka zamuciyeho, nayo baduhariye amashusho. Samuel, wiriwe neza? Wiriwe Tewa. Wari uri mu mujyi wa Goma, wabonye uburyo bari abasirikare ba Sami DRC bagiye. Mudi Goma yari imeze gute? Goma y'imudi yo ni bisanzwe, ubuzima bwabo burakomeje. Urumva ahantu hari amahoro, ndumva nta kindi abantu baba bashaka, amahoro nayo ya mbere. Ubwo rero ziriya modoka n'ubundi nk'uko bisanzwe uzi ko bitemeye kuzifotora, bakumiriye cyane. Era amafoto rero naje nzikurikiye nyafatiye kuri Grande Barriere, ariko nabwo nyine umuntu aba yihishe, bya bindi byo kwiyaranja k'umunyamakuru, k'umunyamakuru to. Wabonye abaturage bo mu mujyi wa Goma bakiriye gute kuba bari abasirikare bagiye, cyane ko numvise ko abagiye ari abafite ibibazo, ari abarwaye, ari abagore batwite n'abagize trauma? Hari icyo wabonye, hari reaction wabonye y'abanyekongo bo mu mujyi wa Goma? Barayifitiye irahari. Ufite urebye nta numwe uri kubifuza. Nta numwe uri kubifuza. Ariko nyine abasirikare badafite ikibazo baracyari mu mujyi wa Goma, bo barasigaye. Urabona nka ziriya modoka zirimo abantu bangahe? Iriya bisi mwinshi irimo abantu batageze muri nka 80. Nawe uramubare wo kuvuga ngo ni 190 ntabwo buzuye. Kuko urabona Coaster imwe na bisi na turiya tumodoka tw'utuvane tubiri. Rero tuvugana nambutse ngeze mu Rwanda, aho ubona ko abapolisi bayiteguye n'ubundi kubasaka. Ikindi aho ubona ko abapolisi biteguye kubasaka,
niba barabasaka simbizi ariko ushobora no kuba batabasaka kubera ko ni inkomere. Ikindi gihari ni parikingi ya Majerwa mo hano indani harimo haparitse za modoka za Monisco zamanutse ejo nakubwiraga. Ese za modoka wambwira ngo zimanutse ziri Kigali zizaho nizari zije kubafata? Yego ziparitsemo hano muri Majerwa. Kanerekana ibyangombwa ndi kunyura ku bapolisi. Kanerekana ibyangombwa. Yego turaba tugumye ku murongo rwose. Ubona no ndumva nisanzuye. Yego ubwo amaze kwambuka noneho amaze guteresha. Maze guteresha ubwo ngize mu Rwanda ndi kwereka aba Rwanda Revenue ko nateje. Amakuru hari rero za modoka nakubwiraga zamanutse ejo za Oni. Ziparitse hano muri Majerwa. Zitegereje ko ubwo bakora ibiteganywa muri mu bijyanye n'ibiro by'abinjira n'abasohoka hanyuma bakaza bakinjira mu modoka zikabatwara. Kuko bo baracyari mu modoka hakurya nta n'umwe uri kuvamo. Ariko amakuru mfite no ko harimo n'inkomere bakomeretse cyane. Abacitse mbese harimo abababaye benshi. Ntekereza ko atari diplomasi yakoze yo kuvuga ngo ntibabereke itangazamakuru ariko nanone kuvuga ngo rafata kajorite no kuri YouTube biba bitemewe. Yego nibyo navuga mu kanya mu kiganiro nti no kwa muganga ubusanzwe itangazamakuru hitwemereye kwidegenya kugiye gufata amafoto abarwayi. Ubwo rero ndavuze ngo reka nze hanyuma nguha amakuru maze kugeraho. Ariko none hano kuri sortie ya Grande Barriere nta munyamakuru n'umwe uhari. Ndi kurangagurwa abamarisha nababuze kandi twahuye banze ko binjira. Wambwiraga kare ko ngo uretse smartphone ufite kamera wese atemerewe kugera mu mujyi wa Goma? Ntabwo abyemerewe. Smartphone rwose zirakabyara zidufasha aho bikomeye. Ubu rero ikintu ngiye gukora ngiye gucungira hano hafi nanjye. Ngiye gucungira hano hafi hanyuma icyo turakora n'ubundi no gufirima izo modoka. No gufirima izo modoka zisohotsemo hano muri Majerwa. So ubwo urakomeza dukurikiranira amakuru ikindi gishya kiza kuboneka twaza kuvugana nawe mu biganiro byacu bitaho kaza kutubwira. Yego rwose. Sawa urakoze cyane. Reka dushimire Samuel ni umunyamakuru asanzwe akora hariya mu karere ka Rubavu. Urumva ko kugira ngo agende yambwiye ati kamera mfite ngiye gushaka umuntu nibitsa kubera ko ntago batuma ninjira mu mujyi wa Goma. Hanyuma ajya guteza urumva smartphone nyine ni telefone ni communication. Nubwo nyine igigera higakora nk'ibyo kamera yakora byo bibaye ngombwa. So urumva ko rero mu byukuri hakozwe ejo nibwo yari yamvugishije mbwira ati mbonye imodoka za Roni amabisi ari kwerekeza mu bice bya Rubavu ati sinzi ikintu bihatse. So nibyo ari kumbwira ati za modoka ziparitse muri Majerwa kuri Grande Barriere zitegereje kubatwara. Ubwo izo zambutse zibavanye mu mujyi wa Goma zirabahereza izo ngizo hanyuma bahite bakomeza. So urakoze cyane. Ubwo ndumva ari ibyo ibindi mu biganiro byacu ikindi twamenya n'ubundi turahari ku bwanyu amakuru twaza tukayabagezaho uko ni inshingano zacu duhari ku bwanyu. Sandri wakoze. Nawe wakoze. Waba waragize inzozi zo kwigukaminuriza mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde cyangwa Malaysia? Waba se warifuje kubona akazi keza mu bihugu nka Singapore, Philippines cyangwa Qatar? Umuturirwa Travel Solutions bagufasha gukabya izo nzozi ukabasha kuminuriza mu bihugu bitandukanye muri Aziya cyangwa ukahabona akazi keza. Ntibagufasha kubona ishuri cyangwa akazi gusa kuko banagufasha mu rugendo rwo kubona visa bakaguherekeza muri urwo rugendo ruzatuma ukabya inzozi zawe. Abifuza gutembera mu birwa byiza bya Indonesia n'abifuza kuruhukira aha hantu nyaburanga bose barabafasha. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri telefone ubona kuri ekran yawe.